Good, ni wega muno mwiroreri witu haria hothe uri ni twarikia kumuramura magatheti ucio ni uhoro guthira gatheti ngene rucio ngai atukinyiria twina Njoroge wa Githinji reke riu twingire thiini wa ndereti na ndenda turore uhoro wigie urimi na uhandi mwega na mbegu iria njega hihi tungihanda. Ndereti yo mwiroreri ni ukundeithia tumiterebe na njira njega thiini wa studio ciuria na maoni ni cioke kwitukira 22488 ningi ndingikeri uhoro wa urimi na uhoro wa mbegu itari na mundu uria urugamirire maundu macio thiini wa thirikari ni ukoro kambuni etagwo Kenya Seed Company iria irugamirirwo ni Mheshimiwa Wangui wa Grace niwe chair wa kambuni iyo na twinake thiini wa studio nigetha turanie maundu matiganite maria mwiroreri ndia undeithiririe amu we ni njui we murimi. Good, reke tugire thiini wa ndereti. Mheshimiwa Wangui wa Grace ari women rep wa county ya Kirinyaga ona gitikia governor county ya Kirinyaga anarugama icio ni turiaria thutha-ini. Reke twanjie na maria mahiu maria maturehe amu turia hike ni mbura. Mheshimiwa Wangui wa Grace, good morning. Good morning. Siku mingi. Siku mingi. Ni uri okuo wega. Ndiro okuo wega. Neguo. Gukunjirigite miaka kadhaa. Miaka mingi. Mbere ya ithurano na kou. Na kou mbere ya ithurano. Uri okuo wega. Ndiku wega. Na ndi nogima wa mwiri. Neguo. Ngacokeria Ngai ngatho. Na ngacoka ngakena ni undu wa mbura. Tondu mbura niyo irio. Mbura niyo irio. Andu aku ni ega. Kirinyaga ni kwega. Kirinyaga ni kwega pio. Nyambiririe na gwako nyumba. Ongenda. Ni mega pio muthuri ciana. Ni mega magirite pio. Na ciana ciakwa ikawa nyingi. Neguo. Ngoragwo na ciana makiria ithatu iria ciakwa. Ngoragwo na extended family. Ya ciana iria mentete ngathomithia. Na ala monde mandoraga day to day. Riu kogu monde ni mega gutiwa mbete kauru na kamwe. Na ngakiuga na Kirinyaga ni njirigite ndirari ku weekend gutwara free medical camp na ngicoka gwika community engagement na kule kundu gwitawa Momboine Mulinduko ward na medical camp na yari Kangai ward. Kogu ni ngoretwo ngicemania namo na kanitha ngithi Sunday na ku mwena wa Mutira ward gatwe na tumia magatuma kindu ma ngethi tonda yari Mothering Sunday ngikoa mutumia wa Mothers Union. Neguo. Asante. Thank you muno ne ma family yaku ne nene family yaku ne njarie family yaku Kirinyaga giothe Kenya giothe hatiri handu itari na nindakena ne gugikuona. Kuma twarikia ithurano wathire ku Wangui wa Grace. Ndambire gwetera go take sabbatical ya microphone. Ngiamba guthenga. Ngiborera ta mwaka mugima ugu almost. Ndera ni na mwaka. Ni ndacokire kuthi gukora kwari na advertisement ya wira wa IDC. Then ADC makimbe wira niketha mbote kuma represent kura Kenya Seed 52% stake yao ya thirikari. Kogu ngikethi Kenya Seed na ndakinya ku Kenya Seed ni membership ni onire ya bondi munini njagirire tugika kithurano ringi kikwa kithurano na kirugamagirwo ni shares. Kogu ni ndathurirwe na almost 95% share holding which is 47.2% ya private shareholders na ukoragwo na 52.1% ya thirikari. Riu ugituika ni ndabewa gitikiu na makimbe chairman. Kwa tondu na chairman no kithurano. Na ndakirikia kuthurwa ni twakiambirie kuthondeka mitaratara ya gukiria Kenya Seed tondu Kenya Seed ni abianite ta ikurukite muno. Ona ni ariandikitwe twikendwe tondu ni athondekaga losses. No kuma bindio Kenya Seed ni ukirite na ni kulingana na utongoria mwega watu koretwo tukimabe ta bondi yako. Good. Bondi ni athondeka policy. Yes, ni wega uguo. Turari uhoro wa mwaka uriku. Turari uhoro wale. Ndingirire ku 2023 June. 2023 June, yes. 2023 riu 2026 iyo irorete guthira miaka 3 wakorire mahana atia na riu mahana atia Kenya Seed Company. Kenya Seed Company nda makorire at that point ma produce
18.1 million kilos cia maize seed ni otorora muno tondu ni otukwa andu monde ni mariaga ngima kogu na twakorime na 18.1 million kilos na marimite migunda approximately eka million ngiri 18 tondu eke mwikiruta kiro ngiri 1 cia mbego itikoragwo ndu muna mbembe no ingi guka science igakoragwo bau so riria ndakithire ku ndamerire ikima encourage ngimera ni wega twari na arimi metikire gutuimira na arimi makiuga matingitikira tondu mari bako uru mari bako ciringi 8 per kilo tugikarani na mbundi na tukirikania tumongerere mbei tukimongerera kuma ciringi 8 tukambia kumagurira ciringi 110 kilo imwe ya mbegu arimi magioka ta matumwa na kuma bindio tukiproduce mwaka wa 2024 2025 tukiproduce kilo milioni 27 kilo bau twa produce kilo iswe ngimera still niturani tuonge tube arimi ndui mutisha arimi magitwira twikarendi tukikera musemani munene muno wa stakeholders na arimi magitwira riwe no nginya mutongerere mbei tondu twari mai niturona pesa nini muno kana tutirona kindu nitakubetukania pesa nibo twokire tugikinya ciringi 125 na reke ngwire arimi mokire magiturimira makirumirira mitaratara yagirire mbegu ikiagira na tondu kwari na thina mwingi muno wa fixed mbegu ino ikoragwo itenjega ino andu moka mugapakirwa mundu akathia agaketha gwake mugunda agoka agapaki na maratathi ugoko kendirwa nikio wonaga kutuna mbembe iria citwa kibogoyo ile korwa mbembe imwe yaba ingi yaba tondu mbembe icu itikinyiranirie mitaratara so ndira turathire mugunda ino mwaka wa mwiso 25-26 ni tupotete kuruta 45 million kilos history ya Kenya Seed matiri mabetukia kilo ngiri 27 kilo ngiri 27 matiri mabetukia kuma 1956 matiri mabetukia mbembe isu in fact on top of mbembe wheat mbego ya ngano ndira koririe mbego ya ngano mwaka uyu ingigana Kenya miaka 3 migunda ya Kenya no magure miaka 3 ona ndira merire no twinayo maybe no tuthi commercial bit tumikire tumebande ipo commercial niketha ona aguri ama millers ama kuthia ithei magure gukuma guku Kenya tondu reke ngwire previously Kenya tura importaga wheat ino ngano tura importaga up to 95% na ndenda kuga this time mwaka oyo no mwaka muthiru I'm proud to say millers ni mambiririe kugurira local kiria ngano tondu ngano muno yuma Ukraine na kukunge na America na sometimes I think sometimes China but not so much China ta Ukraine na America nimo mekaga ati nimo mafulandaga market kogu no nyende kuga ati ona millers maratutethiriye ni maragurire kuma kwa arimi mitu kogu importation yari below 80% neguo oguo wagoi wa Grace weta chia wa Kenya Seed Company wakorire kambuni ira itari faida na riwe na faida riwe ona tigane thirikari ambire guturinga panini ikiambe kioya tukimabe subsidy to mabe subsidy yo ni njikaru muno etendibe na nioro ni tukiariria kuria mbunge na nioro na ngikirakirana na munene wakwa PS ni ndu wayo tondu subsidy yo tangiri bwai Kenya Seed ni rigwo ni twekire an ambitious project ya gukuria mbegu tondu ile mbegu ira endekaga kukurua Kenya utegutara mbegu ya ngano utegutara mbegu ya nyeki utegutara mbegu ya mboso mbegu ya mbembe theri yendekaga approximately milioni 50 kilo no ni ongererekete tungiuga pamwe na irio cia ng'ombe irio cia andu tondu nikyo na mbembe ni thondeka irio cia ng'ombe irio cia nguku na irio cia indu cingi twagano kuona 70 million kilos na riu ungirora Kenya Seed ni twete about 70% of the market share tondu gukoragwo na andu makuragia mbegu Kenya ni kambuni maganeri
no arĩa mekaga strictly gukuria mbegu nyingi ni company 20 no Kenya Seed tuna 70% ya market share ya thoko okay he undu woiga ate thirikari guturinga vanini uhoro wa subsidy no riu itiari kia uru tondu thirikari enda gutethia murimi no riu na twabena subsidy Kenya Seed ni company nene no ndungimita company nene ingiruta mbeca nyingi rita rimwe company worth kindu billion 20 ndungiruta billion 5 utuike ni ithireni icoke korwo atiri ko county ina thiri wa county matube mena thiri wa billion 2 counties thirikari ina thiri wa billion 2 afuri ucoke uthi kiria ucoke uthi ku distributors na momena thiri wa ta billion imwe nona company te no isafe ogune ndirageria muno kunina mathiri acu thirikari wona aripa Kenya Seed by end of 25-26 tungikwa turibitwo most of mathiri aya Kenya Seed igakorwo ite make approximately profit ya billion 5 ogune ngumutige rugamite good tuhinde ya mahanda kundu gutiganite nondu wa mbura eno irathi na mbere kura murimi urenda kuhanda mbegu njega ngimiona na njira huthu atia kana ha murimi kuona mbegu ni kaundu ke raithi no undu wa mbere ni atiriri mbegu yagite na ungumania na kuko fake niki tondu gutia korogwo na mbegu ya kuigana ya kubanda kwogu na mo aruti biathara aria maungumania na aria turi anime ni mathiaga makoya mbegu makathi makabanda mugunda mundu agaketha no mbegu yo itako commercial iyo agura wathi wa banda ile uraruta ni mbegu ya kuria ni kiria ni irio no ile turendi ithuwe ni mbegu ya kubanda tondu ku science ikorwo gatagati kau ga gukuria ndui akuthondeka mbegu na mbegu ni thiagira mitaratara mingi muno ingatuika mbegu so mathia makathi makabanda kana makagura ici cia thoko makathi makabakarangi makabe andu mendi mabande bindi teo mbegu yetu ngimenyekana kwa ni omithitwe makirio yagirire tondu mbegu ikoragwo a living organism ikoragwo na kiria ikoragwo na gakiria ririka na kotirindoni ni kindu kimuoyo ni kindu kimuoyo riu no enyumithie muno ni kuaga kogwira ithoko ni nyumithie muno ni ngu kogwa abe murimi ndui akabande kindu gitangimera kindu gitari ho kindu gitakamera riu ugakoraga andu maruga nitiragurire mbembe itena mera ni tondu ciari mbembe ciari na ndui itari mbembe njega kwogu uria tugaga ni twathire tukinyitana multi agencies monde magiuka tugikarandi akuria mambegu ugituika tuthondeke undu ungituma mbegu imenyekete njega andu a mathirikari mathiururuka makiroraga andu a anti-counterfeit na maundu acu riu ni mararora ni moikira mekurora tukorwa tuciruraizite tukorwa na lot number tukorwa na scratch bara mundu aga scratch bena number ikorwa ikirito ni kefis tondu kefis ni maruga magirira ndui memera ni maruga magirira memera kwogu kefis magakorwa mekirite kanyamu kau na magakabitukia mbere ya mbegu yumite ke factory ikorwa betukitwe kwogu SMS yo ametumane ikorwa ya filita murimi igucokagirie gakwira mbegu ino ni njega mbegu ya kwira mbegu ni njega ubande kwogu arimi ndiramera ungikabanda mbegu teo no korete ari njega kabo koroburite karatathi kagumbisa kana niketha goke karorwe kana karike no coke kuria wagurire tondu tukoragwo na agents ma distribution ni tukoragwo na wholesalers ya maguraga ni tukoragwo na retailers na distribution line itu nene no izuita Kenya Seed tukoragwo na duka 18 ile ciendagia across the country good thank you mwashimo wa Ngoi wa Ngeresha wadirikania tene na tikucambia maituri twarutaga mbembe ya ikumbi mari moge muno atumia twarutaga ya ikumbi ngara tukahanda mari moge muno tondu mbembe yote akoragwo ikumbi ungiririkana macurage ba iguru makamyomithia nake na ndogo nikethe tigakue ikare muoyo o macurukagia riu magacoka makathi makabanda ona Kenya Seed kure gwitu ni turamenyerera muno nyamu yetu ta conventional seed iria yagitene no katuma improve ite banini tugatuma igakorwa resistant ku mirimu
muno igakorwa itirenda mai mingi drought tolerant igakorwa mbembe itarathi na mieri mingi gwikata gukura kogu ithu tuthondekaga banini tutingitikira kurete ino ya kiriu ino ya GMO ndagire kumitana gikuita gwate metometa GMO nimekonyita nikethe tigatuike GMO tuika just some editing and then tuika genetic editing kuthengathengia na kumitua strong kuthengathengia maundu ma kwenda mai mingi tondu muno Kenya turirayaga na mai mambura andu mingi muno matebuthagira indo ta irrigation muno andu mendaga mai mambura na tariu nike turabanda tondu kuna mbura ndanathie mugunda ndari mugunda kwina bebe wakora bebe dutu no bebe dutu ugakora ni gugate no murimo hade rute bebe ni kimututu ni wetagwa murimo ni kimurimo ni murimo wa mbembe wa kimututu kiu na ni murimo ukoragwa umanite na tiri muno ukora umanite na tiri kana ugakora kungi bebe yaciarwo imwe nene haya igino yaciarwo kamwe kanini igina yo rina no mugunda umwe iciarite ithatu mufefe nona mufefe riu no ukora ni ka mbembe ciari ndukanie ugakora maybe kiria mbegu wa bero mbegu endukanu thiini no muno murimo ucu wa kire wa gitutu kiu uria tumaga mbembe wona yumira igakura mbembe no mbembe kambira kwira murimo ucu ukora muno umanite na tiri kana breeding kuma kuria irekirwa ma line crossing kuwe ni yuma ku no muno mita mingi in Kenya nyonete na Rwanda tondu tuna kambuni itu iro Rwanda nyonete muno imanaga na tiri na ni kaundu kangitiritwa na kwamba kubanda kindu kingi ucoke riu the next season ino bande haya good ni tukurora hau ha gutiriti tiri Kenya Seed Company iteithete atia bururi kuongerera magetha hi magetha mabebe ni mongererekete hindi iria Wangui wa Ngereshi Mheshimiwa akoretwo ari mutongoria wa Kenya Seed Company kana bebe magetha maitu ni mathiete thi kana mathiete iguru mathiete iguru ona ungiuria andu ni megukwira tondu number 1 ndio twabotire kuruta mbembe nyingi nacio mbembe ni oyo boro on demand na supply riu ni isi komandagi ndui market na ona gi komandagi market ni affect andu production so uria kwathire ni atiriri ria twokire tukiruta mbembe nyingi tukambia kuruta nyingi cia migunda andu ni mabotire gukorwa mena mbembe nyingi njega mbegu njega ya kubanda kogu ria kwagira na mbegu njega ya kubanda mbegu fake tondu fake yokaga ni undu wa gap yo ya gukorwa atiriri ni turenda mbegu na mbegu gutiri so turamba kunina gap yo ya kwaga mbegu kogu mbegu yonekete no nandu mekubanda mbegu njega kogu no ngwire atiriri kwari na increment ya kwari na increment nene muno ya mbegu ya mbembe na muno no njugio na fertilizer ni atethirie tondu thirikari kimena fertilizer na mbegu ni rabandwa ni ketuge boro wa mani atiriri ni atethirie muno ama nyitire uria wari mwega fertilizer ni magira na maketha mega akina sure you kogu ni tukoretwe in fact ungeririkana mwaka muthiru gutirai na import ya mbembe tigatha isi riu ni undu kurai na andu matiri mana understand bao kurari na expectation ni kurera gwati mbura no irete thina kogu no kugena ngaragu kogu import irokaga niki import irokaga ni undu wa ku bridge gap iria ngigia just in case no kugena ndu na ngaragu niketha makombe mitu matigakorwo matena kindu but otherwise ungirora last year utari na import tondu mbembe iria nyingi cia kuretio Kenya ona kuna neighbors mitu mokire kugira good ogwe inywe muria mbegu fertilizer ni andu angi ni andu mangi ni fertilizer ni andu mangi no ni tu advisor tu na agronomist atwandikite meibaroni na bandu bau ni ngoretwe thiini wa field ina ya agriculture yo ya ukuria wa indo ni menyete maundu mingi muno ati murimi ni mugi na murimi ni aranindi kuongererwa ugi
tondu muremi kuongererwa ugi ni kuratuma mabote nginya ku increase yield yake wona ero ri uthuko ici ni wamenya kuna kindu tuleta kuna climate change muturire ni uracenjia muturire ugicenjagia nawe no nginya uthi ugicenjia kwa meciria ndugekane na meciria mate neguo bebe ni omudiraga nayo muno na bebe ni imwe cia irio iria muno Kenya tundira na mbembe ona ni tundira na nyanya ni tundira na vegetables traditional na cia kiriu ni tundira na mboco ni tundira na ngano ngwirire ni tundira na ni nyeki ni kuragua nyeki na nyeki na kule mbegu cia nyeki ku mbegu cia nyeki ni tundira na sunflower ni tundira na millet and sorghum ni tundira na isu ni kaikora isu ete very small portion ka portion kanini ile kora kwa yote ke portion kinene ni mbembe riu nyo murutaga ku mbegu nigetha mutuenderie tukoragwo na kindu gitagwa research ni twikaga research mbegu ici wonaga ni koragwo research itwe mbegu ingi gatuika mbegu inina miaka 7 between 5 to 7 years niketha ebewe nginya ritwa niketha ebe tukue tondu ithiaga kabura ona nginya ningwendaga no nyende ndi aba niketha ngwete ati watho uyu uraretwa wa gutuma KEBS ikorwo ikibetukia mbegu ni watho utangitethia Kenya na ni watho gutuma twambie gukora tuna thina mwingi muno tondu KEBS ni uramenya niketha maundu ma mount counterfeit moke ni moi KEBS matina nguga matina capacity ya gukuria tondu mbegu ni korwo nginya na passport mbegu cia kumanja no nginya cia mbegu kaguku kunge mbegu mungi banda ibiane ta Hisenith yuke ambe thuki migunda yonde guku mukore mbegu yo murabandire yarete mathangari mathina moru muno tiri wito athuka kogu ni endaga ukorwa yambite gwikwa pre testing yambe thii bandwe icoke yabandwa ibando mita mingi ikirora kwa different environments yoneke kana ni gufit Kenya niketha riu icoke be passport ya kuingira kundu kuriku guku iwe mubudi wa kuingira guku otherwise kaune kega ndiro ya tembego nere passport mbego i passport oni to export aga tutwaraga Rwanda tuna nduka Rwanda tuna nduka Uganda ona kwa no tukuragia ku tukuragia Rwanda tuna nduka Tanzania ndirabingurire ingi DRC ndingira na ndirabingura ingi Zambia na guku Kenya ni mbingurite different new stores ni mbingurite Mbometi ni mbingurite kadha guku Kenya ira tuthiete riu tukibinguraga niketha turetere muguri na murimi mbegu bakubi nake riu KEBS ingirira KEBS ni kuthukia tondu matina capacity yo ya gukorwo makibota ukuthuri ma mbegu wega koguo riu nikaba matigire KEBS ithi na mbere na wira wayo tondu KEBS ni bota kuthurima na ni tukoretwo tusavete mbegu ya Kenya na mbegu ile ciagirire igakorwo ikingira Kenya riu uguma nenda kumitwara na Senate bill yo no mboe ngai muno itikabetuke tondu mureti wa bill yo ndirona ena interest njega na ndirona ena murere mwega ndiramuona wega yani ndiramuona wega ndenda kwendera Kenya wega tondu ugite tari umposo no ciumio kuria ikuma ati ibetukirwe KFC nona ati legumes yangandu makarete no andu amwe ni ndwa maybe ni importire kindu arafu ikia kuingira riu arenda kwamba kuthukia watho koguo no mboe muno andu a Senate mathi mekare ndiku na mathi mariririe ndeto matigetikire uboro wa KEBS kubewa mandate yo ya kurora ya kuthurima mbegu reke uboro wa kuthurima mbegu utigirwe KEBS yehere neguo mbegu ici ri hihe undu ciria ugwika igakorwo na cancer mbegu kuringanaga na dawa ira murabuthira na nikio rira ndirari Kirinyaga kubindi kwari na expo kuria Ngariama na nitwaragia na arimi ma kaua na ngimera mamenyerere muno ona andu moya ndimeraga ndirari ndindiriku muthenya ungi ngithi ngimera mamenyerere tariu rira werwa wikire protective gear ugispray tiga gwiciria ni kamundu ucio atarakwendera wega tondu direct contact yaku na ndawa iyo no ikureterere mathina wa mwiri aya ndawa iyo nayo ngera aria makuragia nyanya aria makuragia mucere ti muno mucere utingi
kureterera mathina tondu mucere ugiketho no nginya ukorwo umite na mucere ukiuma no nginya ndungikorwo wikirite ndawa mucere ukiuma but indo ta nyanya kuna ndawa irokire ndirigwa iravurwa nyanya ikerua no tuku ukamitwara thoko kiroko nyamu ni dangerous na ndirire nginya ndu mamenyerere nyanya iyo no umike ogu ithie kore mwana wako tondu ndawa direct iyo no ikuretere mathina na nikyo urona kuna ndawa imwe irabingwa irarugamo ni ministry tondu no irathurimwa imenyeke kandi citumite andu mambie kurwara muno tondu no ukore kundu kumu kuna preference nene muno ya patients ma mirimu tofauti iretagwo ni ndawa nego no he mundu rajira ha atiriri mbegu cianyu cigoro hanini mbegu cia Kenya Seed nicio indepio thini wa market ino na no ngube market survey ngwire Kenya Seed tukendia 300 shillings per kilo turendia singi magana 3 ginya ala mangi me 100% government owned ADC marendia 350 asu no matucokerere ungithisi citakwa hapana ici citakwa Western Seed ici citakwa East Africa mathia between kilo 400 to 600 per kilo kwa Kenya Seed ni the lowest in the market ndungiona mbegu endi wa ya mbegu ya Kenya Seed niyo lowest na nikyo ndirarika kwa atiriri turera kwa tuikurukia haki na already no yo endi no riu bara kurathi kuna still business people no market rikangwire kwa ya free mundu aguraga wendagia bare kwenda na muguri akagura akoni kwenda iyo niyo eretete thina no murimi ndi mwiraga atiriri ungienda kugura mbegu yumite Kenya Seed ungienda kugura mbegu ina raithi uthi deposito cia NCPB ithu ni tura control ni thirikari no aya mangi ndingimera mendie bara ndingimera mendie ura turama direct no mbegu ya Kenya Seed no ngwire nginya ku endia mitu ara jo agents mitu tawe agent wa gwitu eta kwa Karanja wako gwitu Kirinyaga ni njoi ni endagia within the same price ira tubeanite within price iyo na njoi nake endagia raithi gukira mbegu icio cingi endagia niki kiratumite wa Mheshimiwa Ngoi wa Ngreshe uri chia wa Kenya Seed Company witwo ni bunge ya bururi iragwetete niki ndirete tondu ni kurari no bro wa subsidy na ni twabeanite subsidy na ndirakwira kuma 2015 Kenya Seed ni beanite subsidy na mabeana subsidy yali ya 2015 yali 2013 to 2015 makibeana subsidy ya bilioni 1.5 mbesa isu itiana lipo maliviro only 400 ni undu overall umenye ungikorwa biathara yaku ti nene ni ukwaga mbesa cia kuriba suppliers ni ukwaga mbesa cia kuriba recurrent ni ukwaga mbesa cia kugura no tondu processing ya mbegu yuma mugunda yamba kuthi pre-cleaning yume pre-cleaning ethi drying yume drying ethi processing yume processing ethi packaging no na maundu asu maenda mbesa maundu asu monda makenda mbesa na no wabeana mbesa ile uma nacio na nduracokerua ugwika ta kambuni no ke kwamba gwikata wikuruka riu ni ndirakimera atiriri kuna watho mweru rokire wa thirikari agencies cionde cia thirikari ithondekaga mbesa watho ucu uruga atiriri agency yo niketha ibeane kindu ta kiu no nginya igie na contract na thirikari tondu riu nikyo turatwarira treasury turarutwa ministry ya agriculture riu marendaga tubeane subsidy nebenya gutena maratathi ni twirigite kubeana subsidy bindi ingi twandikirwe marua ni PS de twathire kuri gutia mbesa citu tukiro gutinda directive ma CS na ni mwagiro kwa muthomete boro wandu kuthoma boro wa kindu gitagwa mugoro wa governance mutia PS ndange ku directive no yumire go policy maker well board member you are a policy maker CS ni policy maker na CS ni wagiro kuandikira marua abetukire through cabinet ageka extract ya cabinet memo ya subsidy ya ndoe ya indo isu ya subsidy ya whatever kila bya ndoe toria ya fertilizer yekiro nikethe beto ku mbunge yari kia kubeto ku mbunge riu na mo treasury makoro mabeto okay na mama mube marwari mamwira you are free mubeana ndoe subsidy ndiretiro riu mbembe ni banditwe andu ni mabandu over 60% subsidy ya last year mutiri muratulipa ta kambuni tuete udi
na mutirenda kwamba gutuliba murenda ningi tubeane subsidy ingi na ni we are operating on OD tucoke tubeane subsidy ingi mbeca ici tukaribori kwa uni ndiramera atiri number 1 ni unjitikite gukindu gitawa mitaratara process aya ndacoka ndiramera number 2 gukindu gitawa framework last time twabeanire subsidy twatongirie middleman at the expense ya murimi na taxpayer litarire ndiramera no ngiye tumirire mitaratara ni kilo siga na murimi uratigarite wa Kenya arenda ni murimi marito marimi acu ekarinji ciao ikoro iretetwe mucoke mutwira atiriri distribution mekuberwa thuruko tondu last time twenderie ndukani citu mundu tariu mundu wa biathara okaga akuga ndirenda kilo milioni 1 ni ukumuima we umwendia na uthondekete mbembe wikete wendie na we no ukoro kuri arathi ndungikinya wona amwenderia twerito 210 per kilo arathi akendia kilo mo ciringi 800 kana 5 nona murimi ure kugura 210 ni ure gukabara ndukani citu kana NCPB but otherwise murimi arimi ara mingi I'll tell you bakuve 80% ya arimi magura matukani kwa guno atongire na subsidy yo kwa guno ndamera ritariri leke taxpayer wa Kenya I get value for money leke murimi wito ndagatuike no turabe no ni turabuthira ritwa ya murimi utonge mundu ungi so bau ni turongire na turareta na iguru na ndirakimera Kenya sintite te kiosk ya Mandathi ati no muke kiroko kandika marua na wewe karambundi ni yakwa ni nyuche wa mbundi riu uthiwire uri agiro ni kunjira na nie ngoro ngimenya mbeca ni tigwikata tondu mbeca ciaga guka kuribwa niki tondu ni mwabeania mutekurumira mitaratara riu ndirakio niyo kindu gita kwa process framework na outcome nisio interest yako. Okay. Haya nigetha tuhomuka tukunde tumairi Kenya Seed Company ikorugurwa rwa ministry iriko turaturatu Ministry of Agriculture no ria kuragire na GOE iria irarugamirira all government enterprises turatwarirwe Ministry ya Treasury tondu ithu tumakuthondeka profit kwoguo na undu wonde tureka no nginyo make business sense yani no nginyo kore ukionania ati bena sense ya biathara ura make hena faida roneka thengi muno reke twambe tuikirie mwiroreri turacokereria ni nguthi na mbere kurora ciuria cia News Studio tuna Mheshimiwa Ngui wa Ngereche chairperson wa Kenya Seed Company ndugathia haraihu tondu no ndimuria ciari cia Kirinyaga. For years, Kiambu County was spending 700 million shillings a year on electricity, with streetlights alone costing 250 million Kenya shillings. Under Governor Kimani Wamatangi, the county is now Kenya's first to adopt solar as a primary energy source in line with the recommendations pitched during the Accelerated Partnership for Renewables in Africa 2023. Through the Angaza Kiambu program, over 12,000 solar streetlights and newly constructed solar-powered bus parks are cutting costs while delivering clean, reliable lighting. Solar is now powering health facilities and water projects. A bold shift to sustainable energy for Kiambu's future. Maridadi Investment Cooperative rĩu nĩ marakweka mweke ga kwĩgithia biacara-inĩ ya kwendia na gũkombanĩra ngari. Wagũra ngari kũhetũkĩra Maridadi Investment Cooperative ũramĩtiga mamĩkombithie nawe ũkaheo kĩndũ o mweri mũbango-inĩ wa lease selling. Harĩ Wagon R, Nissan Note kana Toyota Passo ya 1 million ũrĩa mũkagĩra ciringi 37,500 o mweri kahinda-inĩ ka mĩaka 2 na ũkaheo bonus ya ciringi 400,000 thutha wa mĩaka ĩyo 2. Hihi wĩ bice wĩra-inĩ waku ona kana we diaspora wenyitithania na Maridadi Investment Cooperative weyonagĩre kĩndũ o mweri tucerere wabici-inĩ citũ Regius Kiambu Road opposite Total Petrol Station kana ũtũhũrĩre thimũ kũhetũkĩra 0709 888 222.
Marubani wametambua skies za shabiki, wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina naitwa Abel Kiprotich Mayo, natoka Trans Nzoia County. Nilipanda ndege na shilingi 100 hadi nikatoa shilingi 1300. Hii pesa napanga kukamilisha karo yangu ya shule. Nina ndugu yangu mdogo na dada yangu mdogo ambaye nafaa kualipia pia fee, na pia kuanzisha mradi ambaye itanisaidia kupata pesa zingine. Mwiroreri wa Inooro TV kwa ihinda iraya ni ukoretwo ukihoya kana hihi no tukorwo na mahinda maigaige ma gwika tabarĩra ino ya menya kihoto giaku, na nigetha tuhote guithirania maundu maria mothe tukoragwo tukiarĩrĩria thĩinĩ wa tabarĩra ino. Angikorwo ni watho uria witagwo wa ndigano kana watho wa divorce, twambia kuwarĩrĩria tugakorwo na ihinda iraya tukawarĩrĩria na tukawithirania wothe. Mweri uroka wetatu ni tukwambĩrĩria tabarĩra ino ya menya kihoto giaku kuria thĩinĩ wa Facebook live, YouTube live, oro ndomwe na Viusasa. Wena thimu yaku, wena TV online, ungihota gukorwo ukirorera tabarĩra ino. Hau turikoragwo na ithaa igima kuma thaa 4 nginya thaa 5 cia muthenya. Ithaa rigima ria kwarĩrĩria ndereti ino na mawakiri maitu na aria marikoragwo matugeneire nigetha tutaũkwo wega. Gĩtagwo Kĩhara wa Mwangi, njamba ya watho na kihoto. Geria unguthe no randiha mbeca cia guka ndwandiha na ndiregete gukuriha no geria unguthe tondu riri ni mbeca wangombeire hau ni ndirenda kumenya ndugieterere nie kunengere kiria ngukunengera muthuri ri kunegenia agakindira muhoya 200 ndarenda kuhe ate 200 ni ciake ni mutoini ke uri kungingihota guikara kimenyaga ni unjurageire mwana. Agvanta 500 SC kuma Farmfix Africa Limited ni dawa ya kuhurana na CBD. Abiriria gutumira Agvanta o tene kiro kioma. Agvanta ni ronekana Agrovet niwe gukuhiriirie. Kawa bora na Agvanta. Wega ni twacokereria turekereria ndereti iria twina rucini rwega turari horo wa urimi ona uteti ukiri oho. Kenya Seed Company chair wao Wangui wa Ngerecia niwe twina kithini wa studio ari women rep county ya Kirinyaga. Ndina mwiroreri urorikana Kenya Seed ni mukoragwo na mbego cia waru etagwo wa Mbugu wa Kanoru ni murimi tutikona na mbegu cia waru no ndi advice kiria our shareholder, big shareholder ADC ni makoragwo nacio. In fact kuisire kende mwire kuna ngia seedlings cia waru rigu tigia gukua makonia aya rigu no tukira no tu plate turato nini kadio karuto kabana kula seedlings ya mbegu yo dimionete cia waru ikuntega muno. Aya Justin Kenywa kuma Thifamwea uria Wangui wa Ngerecia ni makinya mariko ete megie mbego ya mucere iria koretwo na goro na nini na ninge magetha manini. Aya nimukoragwo nginya na mbego ya mucere no ti mucere wa Mwea mwana kesu ni wegai ni amwe ndamentire nginya ngimarumiririe kuma cukuru nginya ngimandikithia na ti mwana ke muru kogu no wega njuritie ogu to ni kiurie ndete kunjuria na ni wega ndi mucokerie mbegu ya mucere ira tukorwa nayo itako Nerika nayo itu no ubande nginya mugunda wa mbembe itirani ndi mai mingi mbegu ya mucere ya Mwea mutondu ni jaro ndi tondu wa Mwea ibanda kwa kule ne ndumeta kwa ibanda kwa ni eletro ni Jeka ne ibanda kwa kule makoragwo na rabu ciao Mwea na ikoragwo baunjira ya Kandungu na kuuma bandaga mbegu yo ni koretwe ina unini wayo na ni njuriti ciuria isu na ngakirwa atiriri
nimekuba expansion na metikirie and other players mingire na other players ni bindi mareka research cia but otherwise na niunde ngoretwe ni njo yate undura bata muno ni ko maintain the conventional way ya mbegu yo ndingienda mbegu ito ya musere ya moya ikathuka twambiye kurete misere no fani ni koragwa ina kirathi kiayo ni wewe umbicuri kirathi kiayo no ko misere ingi different yukaga no izuita Kenya Seed mbegu yetu nayo ya musere muno ibanda kwa mwena wa Kisumu, Homa Bay na mieneo nimo mabandaga so iyo ya kuhukiria ya mwea ikoragwa within andu amagirori gukwa makimenya buru wayo ni National Irrigation Board na the Mwea Mills. Good. Mundu rajira rimwe bego kana mumera ni watakagwo nginya ni magunyo ukatakwo ni tutambi na mirimo. Kenya Seed kagata kugitira kumana na mathina ta macio hi niyo riu kwira atiriri mbegu bindi no rekwa riu mbegu irathie ki improve agwa ni ndu climate change na mirimo mieru no rekwa nikyo ndirigwa ngikathiriria kefis ikare ikithuri magambegu iringira tondu mirimu yo magunyo acu mamwe moka kuma nja matwa mitu no riu mo Kenya Seed ni tukoretwe tariu kuna H533 ira turarutire ya mwena wa guku mwena wa Central Mount Kenya na muno te Mount Kenya mwena wa iguru maybe Murang'a Mwea no mabande some parts of Mwea kundu kula kuna medium height medium level ita kwa 533 kundu kula kwa medium altitude ni turarutire 533 iyo mbegu 533 ni drought resistant disease resistant ikoragwo yendete ni ketha ona magunyo acu moka mateiwota kumiataki nimo me kuumia kana ona mata ya atakwa ni irabota gwikata ni self caring ni retikira kia na whatever ndawa irio kunidi kubuthira ti ndawa ingithukia mumera waku so we are improving every time ithiaga ki improve kwa mbegu because all the time tukoragwo na research na kiria tukona research na lampu cia kuruta wira ucio ni mukoragwo na andu ground ya kwa device andu jorogane kuritie kiuria kiu taru kwa device andu goko ni mbegu ngania njega tukoragwo na andu ground no undu uria wabata kumenya ni atiriri angikorwo mwikara kundu kuna mbebo na kundu altitude ya iguru mwagiro kubuthira 6 series ikoragwa 624 620 624 628 629 62 13 izo cione ni cia Highland then 6 series then medium kundu gutena mbura nyingi na kundu gutena mbebo nyingi mubuthagira series ya 5 series na niyo ambiririe kuma 514 516 518 520 ino turarutire njero 533 kuna 534 kuma ngiuma na kuna ikoragwo kinyite around that area kogo ne he bata mundu atana handa ugatarwo namba ya kwanyu ne iriku tari Mwea no bandire DH04 DH04 ni a dry land kundu dry koguo ni completely drought tolerant iyo itikuraga itiraibaga muno ikoragwa ikaraga height medium ni undu wa ni orera mbata iguru no gwira ni mai so na no gwira ni ndikiria sunlight nyingi na maundu mingi so mbegu nikiona katumani ungidikara katumani niko kabanda kwa kiria akwa ni Mombasa kuna yeta kwa pwani 02 01 02 up to 04 good tokerekia kama wa karugo arajira gugithia muno ajira salimia mweshi sana nimesalimika sana kama ndeguthie Kirinyaga ngakora billboard na ngona Smailo akiona Smailo eyo ngona ngirwo Smailo ne tiki mwaka uyu gino ithurano mashimwa Grace wanathurwo Kirinyaga wena meciria mariku ne kurikia turarikia giki nikio kiuria kia mwisho urenda atia na andu a Kirinyaga mwaka uyu gitondu ndegukua billboard nyinge na thaka muno urenda atia thank you andu ma Kirinyaga ndiramaboya gitio ringi kia governor tondu ndari na kioneki na ndarorete nkona no ndethi Kirinyaga na ndarorete nkona no mbote gutwarithia Kirinyaga kuma bara kiri the next level ni ngoretwe
mbunge na ningoretwo ndi technocrat thiini wa Ministry of Agriculture na nguga ino yari a blessing in disguise to ni menyete maundu mingi muno na agriculture ni devolved koguo ni njui no mbote ko improve agriculture Kirinyaga in very many different ways Kirinyaga ni njui tukoretwo tuna thina mwingi muno wa mai na ndarora ngona undu uri ongikika tondu tariu ongirora projects ira ndetheti cia mai nderi ndiraitari ndirona almost in every ward kuna project ndetheti imwe ya mai na wathi kugucoka gokero kuna project ingi na ingi koguo no to harmonize project icio cionde na to make sure mwikari wa Kirinyaga gutina mundu atena tapped water wake muciara bingura kanyo mai uboro wa ciana ici school going children ninyona te kuna isindi tendekie no kwa ni mbesa itakorwa njigano but with time kuna isindi njake na kuna singi tari uta ya kangu te isindi njega ciana irathomira ithomagira ina makeshift class dinki boya and Kirinyaga mangive opportunity yo ciana ici tuciakire isindi njega cikoro irathi cia kiriu na ciana ici tucoke to make sure ciana bandu ba muciari ni aratuika comfortable o kuri ari mwana ndatinda yuka na kanya mugocuru ucuru uthokage ukatha mucini ndeke ciana ikanyuaga ko thukuru yani tuthondeke feeding program egutethia ciana na ni tondu mundu wa gucokaniriria no njaukaniriria nginya andu atungithurwo na mo MPs ndime tuke bamwe tuthondeke school kitchens a good program ya kubota ciana tukore tuna kunyitanira aciari na thirikari ya county na thirikari nene tubote ku feed ciana citu iria ge cukuru bandu ba gukua mai igakua irio igacoka igakua kilo 13 cia ndui cia mabuku koguo I am looking no ndirarora uboro healthcare some counties ni succeeded na kuthondeka healthcare ya no nyende kuthondeka healthcare ya Kirinyaga ndina kero kingi muno ngikwira kama utha ici ndirari kangai gwika medical camp after 4 years kumenya ndekire ya mwiso na reke ngwire ndirakorire ku andu turathondekire andu 1940 andu acio marathondekirwe ndirenda gukwira tha ici kuna andu makiria 50 arama suspect gukorwo mena cancer na matiwe na muno cancer ya tumia reke ngwire kamau ino ya cervical uterine cancer cisue ni koragwa atumia matigagwa ruo no utekurorwa no uthine up to 20 years igikuraga andu kamenyeka oguo ndiruga ndingira Kirinyaga one of the things nguga ni a whole month ya free medical kiria cervical cancer check ya tumia every year undu ngindiruga wa Kirinyaga ndingenda gwika undu ngindiruga ndingenda gwika Kirinyaga ni kundu kurathime we are blessed tukoragwa na lowlands highlands medium tukoragwa na kundu kuonde we are blessed dingi make sure andu ma Kirinyaga ala marakuria indo ni maragia na market ya gutwara and infrastructure ndekite nyingi muno Kirinyaga ono tena mandate I was nende mwakungika sukuru irathini infrastructure ya Kirinyaga ninju is another big problem ya kuruta indo ciao gutwara thoko na ya gutembera ona wenyewe Kirinyaga is a place which is even touristic not twari andu mathima kone nyawa nyama ku so thank you very much thank you muno mwashima nende gutatwara icio makeria cia kurugama gwaku kuri ya account ya Kirinyaga na thank you tondu ndona ona kura ciaga kuigana hindi yo ngindwariganirwo ni andu na uramaririkana na kumatwara free medical urameta free medical camp ona ninjirite kuthondeka bwa huru ithano recently na ngabea na nginya kura kaveti kama ve water project kama ve vivo ndirathire kubea na vivo nginya gisanda water project izo cionde ciari ciakwa ungithiururuka Kirinyaga there's always a mark of Wangongiri asante thank you muno wacoka kuo magaithia muno reke tukinyie hau na turacoka Kirinyaga Njoroge wa Githinji oka nigetha twarithie na mbere njitego Kamau wa Kang'ethe mucuma ni wiroragira inoro ni ogiroko no igwa ngiuga titaguko kumagwo asante sana